Mina ngisanye ekhanda mina nganitshela ukuthi kuney'nhlobo eziwu-3 zabantu abangezwe emhlabeni. Umuntu ohlanyiswa imali, umuntu osemathandweni, umuntu okholwa kuyiprofethi, whether zabafundisi noma ezezangoma wezeyinyanga. Ngeke umtshele lutho uma esezwe leyo nto leyo lo muntu. Nina nisemathandweni. Nganitshela ngathi i-MK will never recover after umhla ka-29 kuMeyi. Ngathi the support they had ngeke baphinde babe nawo even 2026 2029 iqembu lizokwehla isupport izolehlela gradually shone phansi. Check la nama stats kuma videos wonke iMK yayihamba phambili ngama elections, national government elections. Abantu njengamanje babuyile back on their senses, baphuma kulento le. Kanitshela ngathi iMK ilentozana yakhona, ihype yakhona yala kwa social media, especially uTikTok, and izophelela khona kuphela. Akwenziwe phela manje nakho kwi ground la. How many by elections we had since from mhla ka 29 kuMeyi? Angazi bangakanani amawadi abanawo all over iningizimu Afrika. Awafikile ngisho na ku5. I doubt ukuthi afikile ku4. Ukutshela ukuthini-ke lokho? Bangakanani abantu ababavotele kwaZulu Natal? Labantu they lied bathi barojwa kumavote. Isikhathi lesokuthi ngabe kumalentozana kuma elections. Isikhathi lesokuthi njengamanje ngabe bayaziprove ukuthi barojwa ngempela yini barojwa kuphi. Fuze ngabe bawina left and right ukuprove leyo nto leyo. Ngisho ngathiwa ama-by elections osuku olulodwa bewu6 noma 7 fuze ngabe noma at least u60% walawo mawadi la fuze ngabe bayawawina uma ngabe berojiwe. I-hyper nje elungile, overrated hyper la kwa social media kuphela. That is fine. And come 2026 uyongibuza ungiphala ulimi wocheck ukuthi bangakanani amawadi abawathola. Abantu babuyile back on their senses, ba understand no ayikho lento lena yazi into ababeyitshela ukuthi yona ikhona phela la ku-TikTok. Uma uzwa bekhuluma wena uzwe bebhosi laphana ngathi bayacasuka sebeyizinto ezinkulu la wala ithena clean governance lapha. Sizwa laba abalomnyango labantu bebelwa ngaphakathi bebangamaqathanonile labedla abanye belwa lapha emnyango wala conteshiwe clean governance lapha yokuthi yekhonde. Hey yabona ngazi nabantu bayazazi mina ifenqo into ekuthiwa ifenqo kodwa akulungile asikho lapha sekuthiwa hayi umuntu wesifazane akushiwo kuyena ukuthi sebesebenzisa igama lomuntu wesifazane kwapolitiki sekuthiwa ena hayi lento ihambisana ne-GBV ukusho ukuthi hey yabona abafowethu we lento lena yepolitiki nokuba semathandweni hey